Ka jeno re kena thutong ya rona ya 77 kgotso momamedi le wena mmohi. Ditaba tseo ke tlang ka tsona ka jeno ke ditaba tsa mokgahlelo wa boraro wa buka ya Mareka. Mokgahlelo wa boraro sehloho sa ona ho nna ka jeno ke re sheba Jesu ka hara Jerusalema pele ho tshwaro ya hae. Mokgahlelo wa boraro o ke reng ka Mareka mona o re Jesu ka hara Jerusalema pele ho tshwaro ya hae. Re tla ithuta ka tsa Jesu ka nako yana eo. Empa jwale he ditaba tsena tsona ho tloha tsona di tloa mona kgaolong ena ya 11 temana ya pele ho isa kgaolong ya 14 ho ya kgaolong ya 22 chapter Mareka chapter 11 verse 1 ho isa chapter 14 verse 42. Ke hona moo re tlebentse re sheba sehloho se reng seo re sebetsa tlasa sehloho se reng Jesu ka hara Jerusalema pele ho tshwaro ya hae. Re sa tloela hona jwale tjena thuto e neng ntse re re tsela ya sefapano ho ya ka Mareka. Tsela ya sefapano ho tloha tshebetso ya itseng e ilang ka dikgwedi tse tsheletseng kaofela, mme kgwedi ena ya botshelela ha e fella ya leeto leo ke ha Jesu a kena Jerusalema. Re qala hona moo tsatsing la kajeno. Jwale yona e nkuwa ho Mareka kgaolo ya 11 moo temana ya pele ho isa temana ya 11 moo. Empa kajeno re tla nka selelekela sa thuto ena. Ka morao selelekela seo re tla ya ditemaneng ka bomong ho fihlella re qetile temana ya 11 moo. Ngwane se ya ratehang, le ha o tlile o sa bolele ka mokgwa o hlakileng hore Jesu ke neng Jerusalema, empa ho e leng hona ke hore ha e ka ba ya re ha kena Jerusalema ya ba o sa tshwarwa hang nakong eo Mareka o supa hore sepheo sa Jesu e ne e le ho fa Bajude sebaka kapa monyetla wa hore ba ka sokoloha e le hobane ba utlwisisa hore na Jesu ke mang. Hore dipakeng tsena ho tloha kgaolong yona ya 11 moo ho ya kgaolong ena ya 14 nakong yona eno dipakeng moo ne boletsweng ke eo sepheo sa Jesu sa Mareka ne ntse le hore Jesu a tle ba fe sebaka ke hore ke Jesu na a ba fe sebaka sa ho sokoloha pele ho tsatsi la Paseka. Empa monyetla ona ha ba ka ho hang, ha ba ka ba o amohela. Tsena re tla di fumana hore ha ba di amohela re tla nne re di bone ho tloha kgaolong yane na 11 moo ho fihla kgaolong ya 12 temana ya 44. Re tla ha re fihla moo re tla bona hore a ya ka nnete ho hang ha ba amohela, mme ho no so bonahala hantle ho no ho bonahala ho nyoloha kgalefo ho tswela pele ho ba le lehloyo kgahlano le Jesu, mme lehloyo leo di etswa ke baetapele ba Bajude. Ha re ile ra bua thutong e fetileng ka leeto la hae a hlaka lehlakong la Berea a kena Jeriko. Jwale ha a tloha mono o ile a fihlela sebakeng se bitswang Bethania. Ha ba tloha Jeriko ho a nyolosetsa ho tloha mono ho tla ka Jerusalema, empa ha o fihla sebakeng se bitswang Bethania moo ba ileng ba phomola hona teng. Ha Jesu a fihlile hona moo o ile a roma barutwa ba hae ba babedi hore ba ye motsaneng o bitswang Betefage haufi le thaba ya Mehlware, mme teng ba yo lata esele. Ba tlile ba e fumana e le petsana. Ha ka letse petsana eo ba theohile thabeng ya Mehlware, ba tshela molatswana wa Ketrone, ba nto fihla monyakong o moholo wa motse wa Jerusalema. Tseleng mona ona ntse a thoholetswa, a fumana ditholetso di ditlatse, a amohelwa e le morena ke matshweletshwele a batho ba seng ba ntse ba rwalellana ho kena Jerusalema ba e tla motseng o nakong ya Paseka.
ha tsatsi lona leo le fella ha o phirima o ile a boela Bethania. Mabaka hae e ne le hore o na santsa a hlokomela o hlile ho na le mokgwa wa batho ba rerang ba nang le borra ba hore a ka bolawa, empa Jesu o na re a ye bakeng seno hona o se ke wa etsahala pele ho nako ya teng. Empa hape lebaka la hae la bobedi ne le hore a bo ikhutsa a ka phomole a ka be le nako le Modimo ntatae. Jwale re itse o nakaletse petsana ya esele, petsana ya tonki. E ne le hore sepheo sa hae ne le hore bohle ba dumelang ba bone Mesia, ile Mesia ya tlang ka boikokobetso. Mme mareka o etsa ka hohle hore ba mamedi kapa babadi ba efangeli ya hae ba tsebe hore Jesu ke yena ya kenang ka bonolo ka hara motse wa Jerusalema. Le rona ba mametseng thuto yona re tsebe hore Jesu o kena hara rona ka bonolo. Jwale ha re shebeng temana ka nngwe he jwale ho tloha mona ha re nka temana re bone hona ha re hle re shebeng temana e ne bobedi. Temana ya bobedi a re ho bona e ya motsaneng o le lebileng, e tla re le sa kena ho bona le tla fumana petsane ho lehilweng e isong o kallwe ke motho e lokolleng le itlise. Ke batho ba neng ba le haufi le Jesu ba makaditswe ke tsebo, bana ba makatswa ke tsebo ya hore Jesu o tseba jwang hore hantle e hlile petsana eo e teng mo, o tsebile jwang hore petsana eo e holehile, hape o tsebile jwang hore ho tla ba le batho ba tla botsa. E ne le potso eo bana ba ipotsa yona hore na ena ebe Morena Jesu e tsebile jwang hobane ha e sa le ba tsamaya mmoho ka nako e kaofela ha ona moo a kileng a ya teng. Empa Jesu na tseba hore ho na le esele eo e sokang e ba e kallwa hobane le petsana. Matheo o dumela ha dumellane haholo le taba ena. Matheo yena be nka e le esele e neng e na le petsana ya yona, mme yena ho ya ka Matheo o bona e le esele le petsana ya yona. Empa ho ya ka Mareka e hlene le petsana, le Johane o tiisa taba yana eo hore e ne le petsana ya esele. Mme Johane o bua tabena kgaolong ya 12 temana 14. Jwale ha re ye lentswe lena petsana, hobaneng petsana? Haeba Jesu o ne nahanne ho kena ka hara Jerusalema e le Mesia eo Bajuda ba mo lebeletseng, hore ha kena o tla fetola mmuso kapa puso ya Roma, o na ke atla a ka letse esele, o na tla a ka letse pere. Jwale o kena ka letse petsana le hona ya esele, petsana ya esele le tshwao leo le bontshang tokollo ya hae ya batho bohle ka bonolo, e seng ka ntwa kapa ka dikgoka. Topollo ya hae ke ya motho e mong le mong, e seng ka ntwa empa ka bonolo. E ne le tiiso ya letshwao la hore Mesia ya boletsweng ke moprofeta Zakaria kgaolong ya 9 temana ya 9 hore e fela eo e neng e bolela hore e fela o tla kena ka hara Siona ka letse esele, e fela e etsahala hona ho. Mme tsena tse bolelwang ke moprofeta Zakaria o re nyakalla haholo moradi wa Siona, o tshela ditlatse moradi wa Jerusalema, bona morena wa hao ke enwa, o tla ho wena ke ya lokileng yana le poloko, ke ya ikokobetsang ya ka letseng petsana e leng namane ya esele e tshehadi. Ke mantswe a bolelwang ke boprofeta ba Zakaria. Jesu
sena Jesu ona a se supa a se ruta mme a bontsha hore se a phethahala ile nnete sona se bolelwang ke mo profeta Zakaria ke sena se etsahala ile ka nnete ha se etsa le ka molomo se etsahala ka nnete mme ke tsala heno e etsahala mahlong a bona hona le temana yana re badileng ya bobedi o ile re e song ho kallwe ke motho esele ina wena moye motle ine le petsana me ine so kallwe ke mang kapa mang ine le petsana ena e kaletseng incha cha ho kallwa haina sebele haina mongwapo haina le haile bohloko ba yeng kapa yeng haina le lefu le lefe kapa lefe ke yona yeo Jesu a e kaletseng Jesu ne ilwe petsana e neng e sena sekodi e phethahetse bophelong ba yona Bajude ba ne ba tseba hantle hore sena se bolela eng hore ntho engwe le engwe e nehelwang modimo e lokela hore ebe ke sehlabelo se senang sekodi se lokelang hore ebe ha o sekodi ho sona taba ena re ka e fumana ha re sheba ho Deuteronoma kgaolo ya 21 temana ya 3 mo ho thweng baholo ba motse o batlang ka kgomo ya sethole eo ho so sebetswe ho ka yona e song ho huli joko e so ka hula joko meta ba yana eo hape intse ke ntse re bolela ka botjha cha ke seo ba Jude ba se tsebang ba Jude hape ba tswa hore jwale ho sambukeng ya Samuel kgaolong ya botshelela ya pele Samuel temana bosupa ho jwale ezang kolo ye ntjha lenge di dikgomo tsa ditswetse tse pedi tse isong ho kengwe jokong le di bofe koloing le kgethe le manamane a tsona le ise hae ke seo ho bontshang hore ditaba tsena di tshwanetse hore di etsahale e le tse ntjha cha ha re testamenteng e ntjha re bona hona teng ho ngotswe eng tabeng ena ha o bala Luka kgaolo ya 23 temana ya 53 e re itse hobane a se fanyolle a se phuthela leseleng a se pata le bikeng le tshikilweng lefikeng moo ho neng ho so patwe motho teng e leng hore tsena tsa morena modimo di tshwanetse hore di etsahale ho sena ke re le ha e le letho le kileng la kena ding Jesu le ha e se le mofu Jesu o kene teng ho sena mo motaki mo ile ka kena teng ngwaneso ya ratehang esele nyenyane esele e nyenyane ka dilemo ke le tshwao la mpho e kgethehileng e hlwekileng e nehelwang ho Jesu hore a ekalle ba Kriste ba ka ithuta taba tse kgolo tabeng ena hore ho le hodimo ho hotle ho fana ka ho hlwekileng ho hotle ho bohlokwa ho motho ya fanang ho fana ka ho hlwekileng ho e leng kwa bohlokwa ho yena merapelo ya mesong e bohlokwa pele motho a ka bua letho ka leleme la hae haleleme leo le tlisa lentswe le yang ho modimo mme modimo a utlwa lentswe ha le bua ke mpho e bohlokwa ho modimo hobane o moneha ka ntho e hlwekileng e qadileng pele letsatsi leo a nang le lona ba bang ba Kriste
ba e ba bone go le molemo go kena selallong sa morena ka letsatsi la sona ba sa kenya letho ba sa ja letho jo ka hanong la bona ke pontsho ya hore ho tshwanetse hore morena Modimo a newe ho hlwekileng go bohlokwa ho ngwaneso ke etsa hore thuto ena ka jebulene se ke ba telele jwalo ka ke nkile nakonyana e teletsana ke nka selelekela ke kopa hore eme mona ka jeno ho etla latela ka tla be se re qala temaneng ya boraro e le hore jwale re tswele pele ka karolo ena ya ho kena ha Jesu mane Jerusalem. Ngwaneso kgotsa morena be le wena ke kopa re felle mona ka jeno ke thuto ya 70 le metso 7 ke a leboha kgotsa morena be le wena mme ke kopa o ka etsa subscribe le ho fana ka di-comments tsa hao re nne re tse ho utlwa hona ho di bona jwang ditaba tseo ke a leboha.